Imaynaya Roberto, uyari qawari, chayamuwan llulla willakuykuna tukuy rikuqmanta. Hinaspa, Paola, imaynatataq yachawaq mana chihapchay willakuykuna kasqanta? Roberto qaway, kayqa manam kanchu fuente confiable nisqan. Hinaspa, kaypañataqmi kan logo nisqan riqsisqa instituciones, willaq masariqkunapa. Qatipariptikiqa, manam rikurinchu páginas oficiales nisqanpi. Ancha allintam qaway manananchik, wakinman ama pantaspa willanapaq. Allintam ninki, sulpay Paola yapan sumaq yachachiwasqaykimanta. Yaparakinakusqanchik yachayqa allintam ruwawanchik suyunchikwan. Llulla willakuykuna pisichiyqa yanapawanchiktaqmi, llapa ñakariykunata chinkachinapaq, kay elecciones nisqanpi rakiwasqanchikmanta. Ama nisun llapa imayna chiqninakuyta, tanqarisunchik respetanakuyta, tolerancia nisqanta hinaspa rimanakuyta. Kay elecciones 2022 watapi akllasunchik jawka kawsayta. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931 por la gobernabilidad y la democracia.